አሞ ያ ፎሎ ጎዴ እሺ ፎሎ መለሰልኝ እሺ ኢሞሽን ላኪ ያለኝ ወዲያው ኢሞ ላኪ አው ለኮሰ ኢሞ ካንከ የርግ ኒርግ አሞሞ ያ እሺ ቦ ሰማኛ ከዛ ላኩለትና እኔ እኮ በፊት እዛ እምነት ውስጥ እያለሽ እኮ ከዛ እምነት ውስጥ ላወጣሽ ፈልግ ነበረ ከእስልምና እምነት ማለት ነው ማልጀቹን የራከሲስት ዱለን ከሳሲ ባሱ በርባደ ቱሬ ዱጋና ፊንገሌ ሮሰኒን አንጀል ኦኬ ክርስቲያኑ ማትስ ደቢሶ ኤየን እሺ እና ደግሞ ወድጄሽ ነበረ በጣም የተለቀቀዎቹ ቪዲዮዎች ምናምን አይቼ ወድጄሽ አብጄልሽ ምናምን አለ ኢኑማ ክርስቲያና ጅሩ ሲጃለታ ኢኑማ ክርስቲያና ከሰ ጅሩ ነጃለተ ቤክ አሞን አንተ ድምጼን እንዳቀዳ ብቻ ይዋው ረቦኒ ከዛ ወላሂ እንዳቀዳኝ ከዛ በኋላ አምንካለሁ ግን ከዛ እስላማለካ ስደጋን ጅረቦ ጉዲነት ታይ ኦጂሳ ሰምቤኩ ወለቲ መፈካቴ ቦኒኮ ሲጃለጤ ሲፍዱይ ማለት ነው ወይ ወደ ምናምን ማለት ጀመረ ምን ሆነ ከይሄ ልጅ ሻሃዳ ቀበቴ እንጂ ማለት ምን ልጅ አልኩና በቃ ተኛ ነው ለተኛ ነው ለሊት ነው ኔጋ ለኩት አብሬሽ ካልተኛ ቦኒ ሲጃለዴን ኩኒ እና ክርስቲያናቲ ሞየጋ ሰለሜቲጋ እና ክርስቲያኑማ ከሰነ ጃለቴ ከረ ክርስቲያኑማ ነዴቢሱ ኖ ኢንኒ አማጃላ ለሲቲ ሙኩኒ ኤጋ እስላማተ ኤቲ ኤየን ማቃ ኢየሱስን እሺ ቦ ከዛ አካስቴ ከነቴ በጣም ደሞ ውስጥ የሚፈልግሽ በቃ ካንቺ ጋር በቃ ይሄን ነገር መሆን ፈልጋለሁ ማለት ጀመረ የሆነ ነገር ማለት አላቅም ወሬ ማቦኒ ኮነቲ ምራብዬ ወዮ ጉርባ ካን ቪዲዮ ወሊላሉ ምናምን በርባዴ ቪዲዮ ወሊላሉ በርባዴ ነፋና በቃ ላይፍ ማለት ማሳለፍ ፈለገ ቦኒ ዱጋዳ ሳንኩን ወላሂ አማና ሲታቶ አብያ ከሰገደ ከኮ ከነወራ እኔ ዳንተ ብቻ ነው የተናገርኩት ወላሂ ያወለ ረቦኒ ኮቶና ቤቱሞ ትልቅ ቦታ ነው ላንተ ያለኝ እዛ እንደዛ ሲለኝ ፈራውትና ውስጤ ጠረጠረው ይሄ ልጅ የሆነ ታምኖ ነው ወይስ ጃንኩን ማዋቀ በጀደ ይጅቹ ነው በቃ ሀና ምን አለ ብትሆኝም የፈለግሽው ነገር ብትሆኝም ማን ምን አገባው እኔና አንቺስ ምንም ብንሆን ማን ምን አገባው ምናምን ማለት ጀመረ እሺ ፈራውትና እሱማ እንደዛ ነው ግን አንተው ማሻአላ በቃ በገከራመንቲ ተናጥፍቲ ዱባይ ሲጎና ምናምን አልኩት ከዛ አፈቀርኩሽ አለ ወደ ዱባይ ሊሄድ ነው ሲጃለቅ እዛ ዱባይ አብረን እንኖራለን ማለት ጀመረ በፈጣሪሰ እሺ ቦ ከዛ እኔ ዱባይ ሳልመጣም አልኩት እሺ በቃ አፈቅርሻለሁ ግን ከኔ ጋር በቃ ማለት በሳምንት በምናምን ነው የምመለስላት ከዛ በቀደመታ አንተን እቤቴ አይቶ ፎሎ ነራ ካፈቴ ከረከሰቴና አብድብሌ እና አረብሱ በርባና ደም ጀደን ወላሂ ፍንጫና ወደ እንገሱ አልኩት ወሬ ያልኩት አስመሳይ እኔ ፎሎ ከነራ ካፈቴ ነራ ካፈቹ ባቴ ምንም ነገር ሰላምቴ ያልኩት ወላሂ ኢሳቲ ናና ሶፍት ዳፊን እንዲ ፎሎ ስራ ካፈቱ ያ አንተ ምን አይነት አስመሳይ ነው ማለት ነው ኢሰሞ ደሜ ቁርአን ቀራው ሲታብታብ ወዳ ፎሎ ወዳ ማሎ ሼር ወዳ ያደሚውለው ደሞ እናቱን አኔ ኤላ አሞ ሻማራን እስላማ አርግተ ሻማራን ከና ወልት ቀባቹ ዱፍቴ ማሌ አቲ አማንታ ከና ፊሚ ዲንጀ ደንጋፍ ተኮ ቤታ በይ ጀደና አረብስ ኢሳማ ዱፌ ሲቀዳቱ ከን ወላሂ እኔ ውስጤ አላመነው ብታምንም ባታምንም አሁንም ቢሆን ውስጤ አላመነው ለምን መሰለኝ ቆይ እና ከበርባነ ታና ሲንጀዱ ሰና ቪዲዮ ሲ ደወሌት ሞ ኖርማሊ ደወሌት ደውላል ኖ ቪዲዮ ወደ ቪዲዮ ቀይር ይላል ወይኔ አንቺ ጋር ማደር ፈለኩ ሲጀለልጡ ሲጀላበው ምናምን ይላል ዲአሙ ምን ትለዋለህ እና አስመሳይ ነው ያስመስላል እኒ ቪዲዮ በሲና ሳጀቹ
maa boonii kun waraabduu rabbii jedhi gaaf tokko arra miti gaaf tokko gaafa inni namatti garagalu nu fayyada. Dhugaa keessa qoe. Kan deemee dhiifama jedheenii isa waraaboo kan abbaa lagii kana jechuudha. Maal gootaan beektaa? Bunni bara erga islaamummaa dhufee bara yeroo san saamintu waan uffal mul'atu. Maal gootaan beektaa? Innaa akkanas hin jedhu utuu torbeen guutiin islaamummaa keessa dhufe. Osoo torbeen guutiin oggasuma fooloo godhee kana nani kagaree ijoollee namti shaada qabate silu fooloo isaa darga waddaa'u mallisanii booni yaalanii waddaa'u. Mallisuu. Booni waan eegate ani waanuma naa deebisu iyyuu natti hin fakkaanne yoo. Maal goota beektaa? Hin daawwaltaaf. Amoo koo dhiifama naa godhi minaam hin jettaaf. Anis bakka jaalalatti na gaafatti amma naa galeeraa duraan akkuma islaamummaatti dhufte waan ati naan jettee fi si shakkee amma immoo waan islaamummaa keessa turteef naa galeera naa taateetta bakka yaada keetti walii galeera jettee miira keessa galchite ofii akka viidiyoo gad ittiin baane sii galee mee akkamitti jirta viidiyoo bahi minaam hin jettee natti agarsiisi minaam hin jettaan. Achi kaa'atta maaltu si dhibe? In waraabdaa? Achi keessa. Gaaf tokko mucaan kun attuu waan ta'eefi akkuma akka gara islaamummaa dhufeen akkanasiin jedhee wal ilaalla minaam natti agarsiise akkasiin jedhee borimmoo inni liqa islaamummaarraa gaafa shaqqalatee ka'e sii galee. Maalammayyuu waan ta'e haarasatti. Tokko mara taa'ee geemii dhuma taphata oomucaa geemii dhuma taphata bara. Gaafa inni miliquu gabbaaf na gudii kana. Gudii isaa gabbaaf nati. Ana walii wallaahi ani jechuudha ummatuma amantii keessa jiran kanaan garaan laafaaf jechuu malee እንደነሱ ቢሆን እኔ ስንት ሰው አጋልጣለሁ ማለት ነው። ኡስታዙቱማ jedhanii udduu jala banan kana jechuudha. እንደወሉ ቦን ኡስታዝነስ እኔ ወላ ፌመስ ወላ የቀረ ሰው የለም። ሁሉም ሰው ነው የሚደውለው። ኡስታዝነ ጃሪ ገሬ ሻዳ እንደወላ ቦኒኮ ገሬ ሻዳ ከሳይኝ ዳወል ቃሲም ፋሞ ዳዳላ እኙ ደወለ ገሬ ሻዳ ከሳ አቦሳኒ እንደወለን ኢሲፋት ገሬ ሻዳ ወልቃሲም ብቻ መቲ እኙ ዳሪ ፍራኖ ቦሌስ ቦት ስለይ ጃሪ ካኖ ግሩፕ ጀራ ከሳ ናም አይ ኡስታዞንስ እንደወሉ ሳት ጀቴፈን ይማን ኖ ኡስታዞን ያብልብለ ወረ ገሬ ሻዳ ከናኒ በዳቆ ቦዲን ቀብ ኡስታዛ ወሽ ወራ አን ሼኪ ደጀዱ ተደወለ ሰረክሳ ኡስታዞት ማከን ማቺ ቲክቶክ ራመደ ገሬ ሻዳ ሚ አሞቲኖ ጋደራ ከ ሰገለ ከመቲን ሲናሶፍትና ሲናሶፍት ረከሳ በያፈ ዋና ከናዱ በቸዲ ስረብ ሲያዲሱ Rabbi jedhi sagalee akkamiitiin siin haasoftu? Yaa waraani bakka sagalee dhumaal kaneessa. Sagalee qannasee minaamini boonii koo minaamin siin jedhee? Wallaahi lamman kun himanii ማለት waan kana akkana aga darajaa kana natti haasa'aadhiisi fooloo iyyuu naa deebisaa jedhee iyyaa. Inni miira keessa gale tokkichaan dhufuu isaatiin inni qaatuma gale iyyuu har'a miti. Inna amma islaamummaa isaarratti yaada maalii kennita akka shamarran islaamaa tokkootti? Inni alamman kutin ko keessa kiyyatu amanuu dide ani waan isaan beeku ani garuu nama gara islaamummaa dhufe kana inni nama takka shakkeen beeku isammoo alamman kutin. Akkanatti si janajjanee natti agarsiisisiin jedhee akkamitti amanta sila qalbii maaliitiin amanta boonii koo? Rakkoodha wallaahi. Naa waraabi adaraa kee booni. Yoo tolee jedhe yoo natti araarame. Wanti inni si cufee sitti araaramuu diidee fi suma gaafasiitiif miti? Kan keetiif wanni maaliif seensista jedhee dura jirra kaasaan jiru kaalaal beektee. Inni koo obboleettummaa keenya kana jaalala sa noormaalii isa akka inni waas ilaaluudhaas itti dawwalu na jaallatta seetiim kan inni naafu beekta miti? Kuni bareedumallee qabu naan jedhe bareedumallee qabu. Maalumaaf jala udduuban taaleen ko si jedheen
አወሌ ማለት አልኩት ወላሂ ከናንተ ቆንጆ ከናንተ